Um, Tak apalah, saya share sikit. Baru start baca berbicara tentang perempuan. Beli buku ni pun sebab macam orang cakap kalau kita nak hargai diri sendiri, so kita try baca buku ni lah kan. Saya baru start baca beberapa page je lah sebenarnya. Uh, tapi sikit yang saya sempat baca tadi, banyak maksudnya actually kalau perempuan ni kalau dia rasa macam dia rasa macam mana, rendah, rasa lemah, actually dalam Quran sendiri pun banyak diceritakan tentang perempuan lah. Surah ada surah perempuan sendiri macam tajuk surah Maryam macam tu. So macam kalau amalan-amalan pun macam solat, puasa, bayar zakat, semua sama je lelaki perempuan. So maksudnya dalam dunia ni kalau ada lelaki saja tak ada perempuan pun tak guna juga. Maksudnya tak boleh hidup jugalah. Saya baru nak start baca nanti saya share semula.